Edini ye the nation's uncle offer Bishop Lumba Oba Ubia Bejo so Emichemi Kurumbedi Akogo so fu nyinada na machia kasapen Gambia number 2 fu nyinada Radin Shramona onyamu kese kuku mayum suni akurodi fu nyina mumpate mu dehye nyame onhyiramona onyamu kese oko MC ahono a wokakoto Kevin oyata obo adwuma pa sana na ya so ebo ne nsabo nkum so ote agya ne nsabo nkum so a wodi ma ya se dwumadie ne bekoto ote dia ma ya tese numere no eja dem den Asem Mpe Nipa panyina transi agya mo no mpanyini se panyini wo fi a eye no panyini woni hwe kura no o me ba twen yes na jesu ono no o abode kire sana asem no tie panyini no e wo fi a ne nkomo beba nyina no onso bebo ewura ma pensim mudi mpanyin dwene ade agya YouTube no na afi yatimi ako ade akoyanim saa na executive producer nkwantabusa Isaac osi nyankwanta so ntwe omani nanso mu yedena ewana ka ne besi wo nkwantabusa Isaac so ofi a tese ne no wo boya chi dom so de story chenchenche pa abebere mama niema ako ade akonanim baby onipa bia wo bia sere rade nhade ma especially see college dan de nyamusumu bowura ma ne yede eja se wo joso otie dwumade wo tompa bo ho Radin Shan Name Mame Anita Wote Dr. Janet Jifa Sifa Dr. Ansono Radin Yanko Ponshan pa Dr. Sifa Boacheno no Radin Shan na onya ne kese baby obia ye ku ede akoye ne nya tena sese futusam no ye de beba na afesu ya chiro baby ayalesabia papa no wo ajamu no tena se ne beba awuram ne amana kwa ba ne firi ho ba pe ensem ne da proso ne enyan o se ye pinsimu enensem na beba na ye futusam na awreho ebe kai binom yawo ebi besu ne binom be winsan numeri binom so betini suo kete so ama onyere nom don sa abo ma betivi se asem no ene enyan pa kwaku bibia boko de kwaku bibia boko du maybe na honam na bia ayemre se ade ne sa no man ye fa ne enem fa ne kete so so dabi wa wo koda ho den pa ba de be chi no ayemre se ana minim se bia ye fie abaifo na na bebo ya nadwo no se ye kokan obi kwaku de bia me kasa ase mo se nyankopon woni ye di ne yo kwaku nti e ba wi ase ma ya fa o me nti e fa abaifo da fa abaifo da e da mai bi enyina ne aye e da mai bi dem e se o da o ba dem o pese o nyini che na o ba dem so fritete ya da wa so hwe nye ye nti e tra ha ya ye kan sem yen kan abaifo bi asem ana ni mu no okọ ayire no wanka se wo da twa na mo be hu nti ya na da ni da nyina no nyankopon na sese ye de ye kanfo no se o hwe so onye ize nti nyame waye bi aka de aka ebotom na sese o ma na ye ma ebotom de so o ma na ye ma ai asom ne de na chese nyame obefa so ye saa so na ebo mpa ma esina kole se nyankopon to mo se no munya bi de oni phone no oni phone no nyame ma nya phone no nso ntimi frɛ bi duwe bi na nipa bi ho keka wo mo eno akwa ku so hwɛ ya ye program na ye de baaye no ye first na no ye futuo ayi meboa wo map no sanke ye gya ya nke betimi de awie wonim sa nadwo na me pon ya ye ko na manfo da so enti ye be da o mase eno ahwɛ nipa frɛ ya me ankasa since ye ofie ni ho na ha ye baaye sa nipa mo frɛ no ano ye hu bi sa da se wo mo tetetete enti ye be sese da ne da nyina no numbers na de tudwa number bi de betudwa bi o mo frɛ e wo so no benya yen o benya ma me cha do rapia na me ya do ma me de be na wo twe na ye koto ye ma ne din ntafo maba o mo papa ne na mo ma aye friend say Tony wona na me ne nkwa ne ya adwen ni kwa se woda sa enti bebe obi akwaku yanko anim na manfo ehwe kwa na yento aso na odi for some so ofia jakoko na so o wan boboa no enti bibia ba kama pa odi sam for some ofia dia na mekoso aka we 21st can say menga Joseph asiatica ya de be da ho na o muntu ase mfa mo se asiatica na eso sisi oto ase wa na ntu etete wo sa no o se tutumirika fa ho be da no na oba na do ho be da na o boa no otu ase ama asumdi atena wa boboa no e divorce Samuel na num kasa no e divorce Samuel na kire se waba fiande waba na ono na basa no ono kura wata 21st clinic for na chi a chese
wate o monka adwuma mo ye no eburadwe ne ntiase so atese difo na akore di adanse bi ma 21st clinic na 21st clinic no enya clinic keto asa enya clinic keto enya clinic wa kora ehwa da braka abrosan ya se heya na 21st clinic no omo omudi omuduma bazo siatika ya de o ma sawi kire wa ntu ana mo amma massage ne ne yakeka ho de yaketu bi de ma wo mo omzi tumnika form number na frɛ ne bra omo boa ma asumdu atno aboboa no kumasi ehwa ha obete wonka oboase obete wonka mpacho akra obete wonka sunyane otu wonka nkranza tachima obete wonka on number 0249 311 311 0249 311 311 3A co capsules for some control set for koko ya de beda koko ya yale fun amman kama sem efiri koko timi mo bi ani etimi nyam koko no wa pose ni ni sa na afedi osikuru wo so na no akofa ha ma no wo hyehye sa hodo ni nyina fandodo na ye koko timi sto koko de otitire co capsules nka etimi di ni pa utumirika obi ani ehwe ba bi nyina ye koko na ye ne sa kope bi nom na wani enyam ankofa ha okesi amfamlo obi ojane na ya obre pa ni mu aye dendende e freno constipation mpacho eno so ya de fun kura ni kwan se ba wo so na afeso obi o so so a wo chima bo se kokobu ni de akiri obi wa okonna mu asisi ya no apem ontimi empim nsiase koko timi de sa anyale wani nyina eba etikoto koko adu papa de a na ne eye 3A co capsules or number 0546 107 107 0546 107 Kitima Herbal Center Dr. Kitima Asem Mpe Nipa tumirika abuakwa ubedu abuakwa Methodist Church na chiri wa na Kitima ho Kitima Asem Mpe Nipa stroke ya de wasa part of fibroid also wasa HIV kura de otenete omfa mane ho kura chese ekwan mu no apam ya de na ekro o abuakwa Methodist Church no achi ho ne number 0246 914-717 246-914-717 frena wojo so no akonim tabita clinic se men kanjo se tumirika nipa otena se kakreba na anase adufu ewuma ase ananse achime na ase ayetitiriti ewuma ase wo chest no wa otese nkase ne ya omfin kase ni bi no ose men kanjo se tabita wo sasa ya de ni nyina de tumirika fabra so wo sa otenete fibroid otenete ene yale hoduo bibira minti modi ose no onche wo starting dumadi na no nan wapon saa from juada ekusi ne memene danti tumirika brai no mo akumase ya eno mo atasoma nso obeto nka ko fa ene sindi nyanhye wono ni nyina ben ya chese obetima hu mo amane ma akoto tedi ama me patota bita voice number 0202 347-647 0202-347-647 ofre no bajo so OCP fertilizer OCP force OCP 15 no bedwa so sana OCP 10 so bedwa so me pato ye de ba kugu emfudie bi tese ntosi nyaado nkuruma amako ne nya ne ekeka ho me pato ye de bi so gugu mo nkate aburu ne sana ye ma no ho na no so atima ko akoni mo ba yere ne ekeka ho etu pato tumilika kwaje odie samre ya na mo gubu ni mo no to odie ne nsuo toto ne mfudie no be kama na ye OCP 15 ana OCP 10 o number ne 0355 9433 0355 ofrena wojo so 3P garlic mixture waseme nkanto se garlic ni wura ni padua no ma esa stroke ya de no achi wa wie dada uguso gia ya le ha unchiri se aduru de ma obia betuma to ya ka ho na aboa mo asole waka na watuma siu na so akowanim mepacho omo na kasa asem ye de kire wo stomach ulcer omo na kire wo high blood pressure eno so omo sawo mepacho cancer omo sa ene ya le hoduo bebiri ya mindimi emodin edikoko tobi na nonom na enema nkotote emfa ema the number is 0248 928824 0248 928824 ofre na obeje so express group se for account to sembeda no country be na abese okoso omuntim fa wonko osi account to de ne bere ni o summer time se no na otukwan ya unya visa ne ntam ko mun se ha na ye holiday obi atimi di tukwan di tumidika ko no momo ana ne man ko tote mfama express se for number we so 0249 000448 0249 000448 oje so no abo
wow Diamond Scientific semen kan cho say tumirika bra no mo na di donate kaba no hospital o mo sanjade so hwe o mo do donate ne kuro bi nkan kire o e kire wa adwuma so a o mo ye Diamond Scientific Hospital no e di tumirika bra no mo nhwe o ya de bibire bia sense so de ba wo so e Diamond Scientific for o mo di donate na ba pebi to wa abonte so no wonuma etu yade na sia ma asumdi aba dunkwa wo fe obeto o mo nka akra sunyane obeto wo nka kumase ya obeto wo nka no watimi ako e de akọ wanim enti kọ wanim a enakọ na asumdie ebeba de amawo ama oniema aye kama pa ejibajo form number na efre na niema enkoto otemfama o number na 0249 208 252 0249 20 82 52 0249 20 82 52 and 0246 72 76 77 from where omojo so na niema akotote diam Liberty Conference Liborium Liberty for no he conference na kan ho abia wo e maka to say afibiem ne ye nem prensane ne mprenan so e ye bosome miense bia afidie asedru date ni on the 6th July 6 26 July 26 July 26 and Liberty Conference na ekoso Jubilee Park wa yensesa no bia dada ni mu a eho na ahofadie ene ahofama pane wo eho na nkofo agi awo eho na nkofo agi eyeyo eho na nkofo nyuma ejina eho na ye frɛ nkofo mo appointment no eyo mahene ya dubu achime ami name o mahene ya wadubu achebo achene de ekura no spirit da da dinam wiase nti o mahene gina saa na awurade saa ne tumi ne saa beka ne ho saa no de ne bo ache honhom ne so so a na sa yensenche ne nkwa no woda na dio Liberty Conference no 26 July ena ekoso shandate nso na kadie no ni bia be pebi to tentem ye go bonne ma bibia nkoto temfama ye nye kopie Jubilee Park na asumdie ahofadie aye nyame madea e patro Leicester Ghana omna de ya sanitary pad abano ya sanitary pad ne eba djuma papa eno no obi etobo eno na ma ni nyina hia eno be ko ma ni fie na nya wura ba ta so wo de ba bia ya no mo de sisie no se wa ho joint no wo be ko na yas na ne sisi wo free so ma ne se eye 24 hours na ebo ho ban emuse wese e ma ho mfo nya basabasa bia entimi mpia abonten wa onima kogu ase enti we no omubu onsa kora omutumi boss ade shata de fita de kwa so ko da nyame ase abramoja nkam ifri say yas ne ebo adwuma pa wo number is 0501 390337 0501390337 ofre na oje so no ma obi atu akoton na asumdia ye nyame madea me pato Apostle Dr. Emegashi papa we obo adwuma pa wo kumase akra ne takorade eni nkuro hodo auto nsafre ni bia no otimi baso Dr. Apostle Emegashi se menkancho se onima haban na haban nim no abraboya ne wonim no wonim wo ubetuma nim obi no wonim wa o mo bra woni lens ye ne wonim no wonim wo ne entimo lens otimi sa yade bia no se ahaban bia nim no nso nim ahaban bia the send was fa wo yade na wako a enko na no no wosa fatum lika fabra na kache wo boa wo tu ase na asumdie atima ye nyame madea e pa cho be fa number no afre Dr. Apostle Emegashi 0547044307 0547044307 ofre na wo joso na niema akonanim di amount coders for some nkanchira wo say o de machine won aso obi abadwa so sa coders for machine no ebo adwuma pa coders se nkanchira sa machine na ketekete bi sa e pa cho portable one she obotum eno de check se niema be ko di ama wo na afi ni petimi ako e de akonanim coders me mo amane sa akwane so enti to bi she obotum pressure na etetew no malaria na attack no o de be won san no ketu atwimodia ni bi o metro se de yesi operate no afi be ka se malaria ba system ko pedo no pressure ne cost lo mpacho osa no ano ya yedene enne ma machine ye unique no enne obi etobie ganga ne papa fo mpanimfo no ehyo mbotom sent to office ano awo no ahwe di on hospital go ye check up no ofie no ahunu ne ne ma ekro we dey wa portable way to check up your body eno any codes for machine no mo de aba no e ba 0540 647 867 0540 647 867 ofre na wojo so na niema akotote diama toge ahaban keke azibgiribo zonkaru kagoka toge
toge no toge shelai toge se men kan trosa ne yati tu bia tumika fa ne bra bomfa u beduru bomfa obaji o chen kurum kwan ne so a bomfa anita wota akire ho ya chen kurum kwan so bomfa ne ye kan ko toge se dia na tete wo spiritual marriage tata wana e pa cho ye bamboni uhia bambo na wo kokon a watima beduru fie toge se wo ye mpa cho oton ade a wo hu so wo saka aduma ne yi wadi obi atwa trato so pe no kure wo ma e toge ha ban keke number ne 0244 484747 0244484747 Lawson beverages men kan chose e bra be Lawson heba ni binom Lawson no ni nyina no ko pe binom mo boa na ne ma akoto te dia ma papa Lawson no or the Lawson capsules Lawson heba aba o sa de dilemma ya bedwa so papa no obo aduma pa ese woni se o ka che fa number ne frɛ kwaji binom na ho to mra fie number ne 0248619999 0248619999 o frɛ Lawson ya wojo so bia de no ane crop de no ane bia no no bia to no no bia nom no na nipa nyina atu aguso na timfifire sa no no hu se ne wo so abobobi bia no ajibe bia no emrante pe bia no maba wa pe bia no nkokra pe na anu ya mikuro mi ayi na wo hoyi se nkofo pai crop bia no nam say yes wo bia we wa hete chen wo bia wi ase unzu ko tu biton na niema nkoto temfama na yenko emfa enko yenem afutu sambere ni nya duru bere we ya afutu sam nko ha se wuko odwa so se wuko mi akakra se wadidi awie se afi na wudidie aha na wi ya woni to na de hwe Sompa Asem Mpe Nipa nonso dwumadie no awofa ne na pamfo atena se no eno ana obi etie ne kurum ha ye bebie ko ya tumi ese wani nse wo ka kire mfirize nipa betie pa ne nipa nso be frɛ pa kwagwade bi asi awerho na ka ye nyina ye tete azande foforo aba kwagu se wo de olumai wo da wada ichini kuruma na ehia na ose yede ba na ja akra wo so timi kyekere wadwene fa ho onche nti yakopra achi ana yabusa sa aboa be ni na ja wa be kyere aboa koro aha nti kwagu yakwa yaba abrantie bi na namensa ka afun na me frɛ no because me huna de bi afa no na me frɛ na kwagu abrantie na kyere mu se na ni ba wiase se amane half yede to no nko aduane so wa mehia bi abusuya wo firi mu emane half ohunu bi na aduane so da kwagu wase adumadin bia wone ne maame ne papa ye bi wa kurase kwagu so mtimi ko sum fidie na fidie o makoso ma yi akrante na papa na baba beto akrante no na wanya takudi akoto amane na amane so de beto nkomiensa ye wie afipamfo nyina ye wa ya bonse half ne asa achem tia se na wasa age ni nuano miensa na ebeche de to no nsa no se no de ne se keka kwagu so afa stress we mu na nyame ya na do no abe ye se tamako ameka na se mihia no no da yi wa ye se twum kwagu na osimi nkoja no ba bi mu nkodidi kwagu na ni bo aduana so ne oyeye no ye de beba na mu nyina mo nhwe ne akoa ne yeye na ye buza sa denti na ne ma asesa no woye sa ba kwagu ne oka nyina ne se oyeye so ne maame ya woni papa ewu to se ne tam obenya aduane ye nam ne tra amane na ne nya nwe no no chekisa ne maame mu nya bi ni no otu na ni a wo hunu wo mo no a kwaku na ye bibia ho ye nkɔ video ne mra sia na afia futu a ye wo no ye nyina ye nka ye tete na areho ntinsi fia because me akora no am to me twa ne saa me ni dibi na me twa ne saa na kwaku ade na ahomte o kwaku be ma pa ye wura didi pa kwaku na ne ye mo ahye no aso head to aduane ma ne bodo so because we nya bi saa da to to no huhu na enso otena ho a kwaku na adane be ma nisuo otemene ntemene no akai ne maame no akai ne papa ne o kan se ntinko mo te ase na nko mo di ne odi bia go hunu sa ne maame enjoy da ene odi afra transfer asasi so sa ono an enjoyment ketu ya wote hu maame ehunu bi da ne fipamfo ehunu bi da bi ne se ode ne ba wi ase entime ehunu ne ono na ehunu bi ne ida etu odi ya se na urade apagya no na abusuafo ni nyina ni ho na sa ne ma we kai sa ne maame entime ni bi da ne papa ni bi da wote hu ana agya ne nisuo bago asem no awraho e kai me de me ko makura ase e ko kai te bia nipa akom ukodwoma no pa wakoze sa mantiri anajo mapon no uchini omba adwenefo no wa sa mantiri yeti aso fi no na de abagu polity ma bone po ya bo banchampesi no yi bi de atwumaku ene otumi twadu ano to ani ahun wose o ma me kai me papa e papa e bra abre mo ko afu ma no age agu polity mu asizi ko so ko bampesi ewu afu ma no na mu de betwum na mu nyina modi ni akwose sa ne fom no kwaku akwana asem no ma awreho asi
inimso obi wo fie na galamse afama na onya sika se twumbada numere obesu obi ye doctor ne ba otuna ni ohunu ne papa o head na wa ye hye fridge ma papa ni o maame ni ho na anumere be yesu ndi ama no obi abe police commander o head maame mfifira wo samye etonsuo nkakra waduru ho enne maame ne ntiase a obesu ne enne obi ye president ne otuna ni a ne maame enjoy bi kwaku asem no areho yesi panyini wo fie o ye kwaku ye nka ye tete ye nkonko ye ni kwaku mi da se de bia de biba na ewiase nyankwa wie de nsem no de ba na eba na koso aba du no ma bi se palifo so di amanfo so a ya kaya no ye che tiefo na pramso hin na we bia obi ano akoa e bom mu ase chiao na oyere na kokofe na e bia obi anso me chiao pa na bebi odi for Samuel papa nso no ntifu ni wa pedwafo mi aka edwa me wadu ana no yese akoche ana bia bone dame ewo ana suma nkwan ne o matine nyina na onye very careful ke edwa me onye careful oji ni din ewo krai mo ana free bebi awo bia na ahunte hunu no ai me da makama se ma wie oguso kwa wadeda yani ya di fufu na eko yenyamo ndi baba mo sa expensive yes ni yenya dia di fufu na mo expensive okwa na madam fo na je na ye ma ya wo mo omonyawo ebia katacho be ma osese otonku e de twitire e ma na yire twiniti na ho ye fe na kwa me despite si dan ma na yira ono katacho no so aye bi ono na ya abo nti de bia de obi abehwe ne mama na duru bia na ye se duru me bi na hwe ye mai se mo mini na mo de won za pe to mo za wo hwedin sam e person no wan se wo kwa wade ye be no amo ye nya boss na se wo no wo kwa abrochire o visa ba ye be no amo ne na tina pa na ye de agu adwane no konko ni atotwena no ye ntokwa won se mantre e ko twa wo so ko mantre na ene banche na de pa nya na mka kire wo ti zata mesoa abrakwan du be poso na mene nete na yakwafuo mbasa na se de adwane sija so a ementre no yebubusi ya no ye pre ho mesoa no watete ni papa ne doso ni nwa mama ya ne ye woni ne ye doso na wanyere ho na esaja wasama ba na no na ehwie aduane ne saa na menche no toto saa na de boso eno na meso ekotiri oho sabunu so mbedi na mpese dia mumu ye na mpese wo koti utiri ho na adura wade tama ana papa ne de manke fufu asiso kwa nsusu ani atwi ya chama mu nua na katekontoi saa time no wo efie unkwa unye ma ne betem ye de wan ma wan ya wade no ene ye be ma betem de won na wo ye ma ne betem de wo no wani age yes eno na kwa teacher ni no obi amie na dwane so no ntibi ojo obi odes na ye nkwan wo twa le sai emu no mo bi na emu no nukutatre no atebe de na fufu de head no wate ho eno so na wani gi because wo fie no ma ne ba kunkwa wunya kokuya de na teacher fo na je fufu no no mo me call office no ma fa chance tiri om se ye bompe mo katemoni no otiwe kakra no so obre no pe fufu duoje anu ate hu nyina no aka kire mo se mo teacher no smart obi ade ni abo ade so ye no de no abre wo no mo de fufu ne ko na wo so pe mo no ndi ani ade se teacher ayo sa so enti de yenwa be me wo yi we me ebi ato ye pe me ma ye bida me ma ye bida wakunse edrum me bi ho no ma nanka wo benya wo pie kofie se ya nanka wo pe maame bi kwagu aba yo wane e pejo bi dwa na bra me ni nko wo se bibi sa pani wo fie ye on se eye sa ye ba ye ni nipa bebre na ni sa de bi de me ka se nipa beti masia mato azeba abrantie sa krante na so mu kosum fide no mu yi no da bi omo ho we enye ye ye de nyina ye nkwan ye mmoa da bi ahonkyere beba fie o omo na kobre yi yo nyina ye nkwan ye mmoa nton ni emfa bi nto e mane na na sense sawa no na de aka no because bi akra ne kosuku akra ne be shampa bo na atosede ye ni ade bi ebi ni ho wo mo de nkrante ne sabe apese bi anakusie bi gina kwan ho na koto na gina kwan ho to nya wo mo o wo mo nya wo bari na kirasem wo wi a nkura no mo fra no kirasem edan han no
eti ya na uteka mu ne se bia wo drive ka na wo o jana ne ho fruman emu ne so ne ngongore yo mo akwesi ano na okaya no wosu no oso okai pa ne papa sum fidie na omayi na papa yakoton ama ne so obenya sei na wotumi to adia ne nya nkwan na we na kwa kwani akwa ya ha kwadu mrebi na sika ba ewo botomu a na expenses da so akoto adwane a wo kwan afa so to wo eni aza agoro unya adwane na nka bedi pa na so wo kwan afa so to me na man kasa asem ancha me se wo ye be ma wo gas sa na obobo ahye obobo hye a onyame ampata na wo ba ya pa ne printing fee so edidi mu sa ekosa na o prepared na se kura de nimguase asa ba na ebo aben pe na obi ahu sa asa nze kura le mikoto aduane go kumsika sa ntumi gina so ahwese nipa wo sa na nse me nam dodo jaiwe no kura na yiwe ma me ko enso kejamra o se be ma ko to aduane ma ka no ho a de to no yi nami na opia gu ma na ni na bra kwa ku na wi be de na no ma na nse me to mi ko kwa so ma wi nam so oboa owie no ko he dem so obezu ha enye ize ogagu na de yenua be me asu an wo su no o ka bibi se na me pa na mato adwan se me bi atwam me akwaku na satam no ye wo me so ho me se me nya aka da wo ye de adwan ba apotori akese me so atwa kontomo na o de si wani o de no bo nkwa ni bi aguso na nam no watete on ebi a sisi akuku mo tu ahim sabo nkum na mu didi tripa odo katra me yiko firi wabatwe kosoro na ne musuo nka na anu ya bi mpem na akokọ nso nam no kire fie ya bu ubesuo me abu we mu nyina achi no enne ohunu ya na o maame mu ye nyoma bi se no wie ohunu maame ase ohunu shebrese safo ni nyakopon enu nti de bia ya na meka se obu ho a wo so wano maduro ne ho kire ntu akwa koku no da bi nyankopon timi sisa bibia papa bi de ne nana ko school e wo ye side ho okay ne de bia papa no ne nana ne adwen ne ba ne nurse eti o de akra nurse ni ko school nurse ne papa no ono papa no meka se otonton wo che kaka na ya na medwen bibi wo mitirim na papa no ya na wonim eduru me bia kwakua hwade o wo de akra ko school no de ne ba no wo kofa no me bedin samsa me we papa age na me we akolai ebedu tama akula ebenyina ebeka chense tama na uswa no wona na bi bre no do ko school se na na yi trase e na akula ebenyini ahwe na na yi anka yo kwagu na nso hwe papa ni age no na hwe na yi a bra wo bre na no ometo edion papa bi bre ne ba ho sa de na ko school wade akula na ko school otwa kon ni pau ka bo na ma na wu onyine ne e ka kire no akura no so ayeye se tamoba eti bibi se no se kwakohoro ni nana ne picture eye black and white picture e dia bone dem enti wo ne dem se asa picture no ye oni hu agoro osom ne se be bread because wa kai se ana wanya kasa bi se wo nana bema ana wo papa bra wo ho ebi ni wago bi won ma ko ni fia wo mu a enoma bi se ato om no wo ne dem mu a o ma me picture wa horobo ho oso wo shepo na no pa bia ansa na watraka no okọ odi di agro no be odi di agro no nyai dia enwa be meyi ya na bi obi ntinase but esese wodidi because do maybe ho no makwaku te bia wo ko se nyankopon lift wa esese wo so te obre so aba odidi obre so aba na odidi na na okasa and now mini me maame owo me wo breye se me amete kwaku me maame owo mamu nkwa enum oba ba ko pe mema nan ye nyina so ne ye kruku tintokwa simua na maame jantamu me maame jantamu ya boboso ti me maame maame abresa wa jantamu e mebi nyame nkwa ka metwe sika fa maame sem because makotwa bi ana ntokwa sem ne ade na me so me fa sika se me pese ye pata me eti me ntwe sika ne go straight me twa na me da beto bo so ye den ye be pata me na me se na ade asam yes wakan ho o boy se me maame jibika kwa kwenya kume ene kume na maame so sika me se eni bi e kasa kire me se nka me nya ahye me se me ntwe sika no na nkoba se hey akoda ni bufu a kwagu asemi ni o me maame bresa enei enko yiye de na so e be kasa nyame anyam se ebisene ye yenso esene bi
me kata mana katachaw ya dia ho bo no fire na ne wo Fox FM na ye programs ana mame o to se ya na o hwe sa ye wi program no afro makodu fie mese makodu o cho me na me hwe o utim se mame eye oya eno nko aye me ene bre no otimi tu ani wu se aso aba kwaku afedie na kwa di ohun ne de obi tigato anu wi akojo so no ya de ne ko na wo de wo ba TV so kasa nessa sabe wo tisata kwa ne TV na radio otie bi otie ansa na me maame ada eni na enka na me san wo TV so de ne nka pressure wa ne nka ko mo ho me ba na wo so no me ba na wo so no ene maame we kwaku ani o kan kwa ya wo yeah me awasi agumi hu te du me bi na kwaku ya nam se na se ye to aduane bi ana se sebe ye ko ekrom sisi ame na o kasa yi ye ko ekrom sa asante achimdwa so a wo ba maamefuo bi a sebe meka ne saa o mo amre ye ho o mo ne yi sika de ma wo mo na na edu me bi ebusa sa ne maame na wo bre ye ho no o wo he iti no ma bi se Abraham te su a wo sun me kai se obi a wo kai na wo tie wo hwe ye ena ono so aka ne die bi sa me maame bre me ho hwe ba bi akura bi a ne yete edu me bi akura ne ho nko aye ba kura ne nko na si kokko nim ye ko ye ba maame hu modru mumre o eja na so na ode be no adwani nsu abo na manafo maame so try se sa eja na be so ene bi a me kasa ase mo se na ma ma ba wi ase do manya o gas ni wo pe so ye o ye nkwanya no gas ni san no mo nso bi die kura eye omo ya omoni ya so eti se na wo pe so ye nkwa ko supermarket nkwa no ya wi o because we be a good team we twitwa na de go en na ye maame nom obi wo kura to so de kura che so fa kokko ekotete kwa nsusu atete kontomire eja no so afọ na wahumu akopem time aduane ne beye okay ansa na ne mai waguso na nadwobre na mudi saa no ma wa mu nyina no se woto na wokaya na nyame left wadu baabi na wo ba wasifie kade na efe etia na mehu sesebe obi tete ne maame no waye na ne maame otete no na waye ne basa edrume bi aya na hadwe eni wo ya ye besre yenua ba mo deserve so so yenua bi aha pepe egusu kwa esi kwakwa ne to ka ne yenka me maame picture ene me nua pani a me di na chi picture si me dem so me pie ya na ehwe me edrume bi na ka me nko a wo dem ahụ na me hwe maame picture because me maame wa nyi sa me hwe maame picture na me hwe me nua na me di na chi no wo be ka center jama de so ni no wo be ka center fo me hwe ka me nko a wo dem se ya na me ti ni so na me maame wo hefa kwaku edrume bi a emu oya o maame fo mo tete o mo bre ye ho no enei sabi nipa bi na e da yete ye so de emu edrume bi emu oya oku emu oya abrante sun so ye di e che program na me de masamba wie no kwakwa na eno so ne ya na ensanta ne mra minu mienu ne ye ne aye ete da mu ana mo hwe ye ene obi e hwe bi a wo so busa ho se enti wo mayi a wo so wo bre wo mo hu se ya no mu nyina ye Kingsley ma ye ye kwakuma ye ye wo fura wo fa we ya we di nsa tu ku afa mko ba to me de ma na we no bi papa be kire me nkomo na oni no bi ke panyin ko jobo atete ase akwaku me se me wura hoda no ho za ni papa ibre ni nsu abu ni nyina da we nya hwe kura nke no ntra TV no nye proud se kwaku atete to no wa metubi edimi ko hu minu ana na wo se kan de sa no na ne wo so se bobo so sa no tie nyina mani atetere ye ka se ye kofie mu a nisuo begu nisuo gu so program no be ye de wo ho na no kura de kwaku me ka se me papa se wete otiase o na me papa wa lusu ni memory kakra na stress me papa obre ho pa especially me papa no pa ma se pa ne po ma pa ne me ende me kai awrade aye se be mi papa ye na be papa na ne memory no eye no okay na oye nipa no de wo kwa na o be poso seche be poso me ban na kasa no ti me ka se my t-shirt bi o Fox FM na me de ekoma no na Fox gu na ohwise ya ayi ase nyina ade ye yellow nso o pe fans nti wo de kwa ayi ase nyina o be so obi ehun se ne bandi abre no mpa ne ba ye adwuma o na chese na no me call be poso se be ko papa luzu ni ma obi jam se na ho aba no me papa bu jam se ho aba no na hwedi na msa ulman na se na sa ta ma na mo foso na wo de yellow ni na ma yase won kai o en nei kwa o na ko ti wo fa no akai me hwedi si an ma wo su bitim se eti yeso da chi bia no yesu kwa life we say ni na hwa me papa krachi ni papa no krachi ni na ne wolusu ni memory
including the yiri kotim za na oba woni na mfi aye de ono ana yiri ho chase o hwe won chase arewo ba wa hwe asan professor da esele no ma bia ha dwen o ma me oguso ye aduane ama no asa freze bra na o hwan ba na wa ba no o ye danse mu so ta ba ha pa o de o be le chase no ma bi ho ha o dwen ho an chase emrante he na o si da bro ko ne o ko sa ne maame na o ko ye no na ne maame ne nkola no enya ntokwa nkola ne nana no ena wo mu huru maami wo ja nkola ne de ena mrante ko ka o maami wo su twa so na nana no ne ade wo mu huru na ide o se na ye ojimi na ye okwase mrante so ne ire nana mo wona ne ire nana mo mrante hene ne maami wo se wodi hu agro wo beteto kaba na when na wo se da bani sika bi yira oni so ni kuru na te dem ena se sika yi mrante hene papa me se na history we ede se papa na fa akwati sika so kakra de akotwa kakra ena sika yi mami pai ena ti mami mebodua ni kure to ha o so ne nkwa na te okobodua ye dan se akra na sika so to okobodua akra bewu woni nkwa na te okobodua ye dan ye kom oh wagu eto mami mo fa sa situation wo mo na wo kai history we ne se nyankopɔ ma wodi ye oba bi na se na wo maame nyu nkyɛn ka wo nya na nka maame wo nkyɛn na bi kura na da ko ho na moto wo maame abɛsra wakofa na ba wo nkyɛn na wo behwɛ na nka history we na mo ka maame wo ka se ye kwafuo bi mo ha wo ka se enne ye hwɛ mo ye hu wo mo tina panifo se wudu amanfo so a no akaya no du me bia na rewo okay ye nwa be ma no nyame nhye ne den ye nyina no saa ne te ye wo hwɛ ne de wetie no so saa ye ne wo dem anso eye saa nti se ne wo ma mete ase a so mu ye ne du me bi ho a ya na ya oteti no ma bi se ana kwaku a ho mete na rewo gospel artist bi to nyum bi o se adumra one yenadi no ye o se me hwe baby me free enim pempen so awode madri adumra one medi no ye o adumra one yenadi no ye se tomre bi pa na ye hwe bi mu bi ye fire e de ukocheche ye fie ne ye dan ya ne ye titim ne nne o hwe ne aye no a ya na aye nisuguo ntwabie ne bebire na mfiri ye mu bi o kai ni we num nyina na obuza se ade awrade ankumi wom masa bere bi amukọ awuram se de papa fidie hwa be bo wa yase pa na baba sa miamia obode agoro sa wankọ hospital masa kuntunu no ehwan be bo wa nipa ne ye o papa de aduro wankọ hospital bia o wo nna afuo memia na no me ka chemo pass be 10 years ni minimum afuo ubuzi mafuo ne makra na ye bibi di amame kurase ni ba ko afuo mtu ansa no wako school masa nyame aye bio kwakuso na ni mafide bre fa na nkomwa minim suma ngasa o me de nya minimo me papa no na ayi no ne hobby no ndi na japade ekese odi jam no yenzum vidie na jack ntiamu nyina kwaku mo ntiamu nkomwa ne yesa o de bokwa nim za eno ya de yiwansa mo ne wawa kuntu de he kuntu na ehu wani se na wo tena so na de wote ani mu no kwaku ba se wo so ne wanka nkyere kwaku ba nto sika vidie sika vidie ne ba krom fe jack no wo no bitu kroma onim o wa otimi sum ni koko gwa haba agusu no wa wakotia betete wonan eno nom ne chicken kan nom wansane nom ne ayi bo na agugu no be goboze enan aka fidiem awrade hu yamabo ena we nyina hu nkobia na otimi ko ba no appoint akrante na nom se mam ne se na ekoni dua ho no na maje be wie se 2 million no otua se 2 million etimi di 2 years na mungu bi wo fie woda wo na me frifie etimi di 2 years na mungu sam papa kura 2 million se ni botom dawo abusuani nyina awrade hu yamabo me mako di pa kura menya 5000 sam ne 5000 na 50 pesos no adi pa se de besi abo no se sika gasi abafie wa ye nimba bia ko fa firi ye enso mako tai wo ma wo ye bebo agye ansa ne de anu abusuani nyina aduane o mbedi onzu yabo enne yen ko line so na anso fa wo de bra na enne no akwa na ma reho asifie ha pa 0555 035544528
055404528. Wait, Marco, after landline. So hello. Hello. Hello, my dear. Yeah, go open. I read that on my kid that Moonlight. Moonlight, Boko, dear. No, but I'm good. A radia, dear young quay anywhere. No. And it's just the put in Canada. Now, you can't say, my name is Jackie, into so much the crowd. That would be my name. I know that was the it's all right here. But you know that idea of someone with the young woman. That's the next thing to do. We are going to get a calculation money. You get that I'm not the police. You know that one who is a friend of the get cannot put the okay. Moonlight, Yamisha, I've been in Tuban. Why in Tintiam? Hello. Yeah, go. Woman the program on whatever woman and Yajapan. The fashion we will be a Yamian Mukunia or Casa Etufo. And a official program to hold our way in National. A lemon Bruno, Chutu Tia, a boy of a bookman, yet no classic and the local Naya from Pay. The program this year, a do baby near Raho. And I say, a do baby swap. Now I hear and just some Jamai. Yeah, Sansa, Jamia, you be paid Jamai. I can say a card, but you and the Ekan say, Spankanyami. Yamisha, so I've been into Fatah for us in Canada. Hello. 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 Yes, sir. Thank you. I'm a former call here. I had my former young quay anymore, Brenny. Yeah, video here. I'm sorry, I'm Hello. Hello, Minia. Yes, sir. What do you there? Could you be able to there? I don't tell you now. I am going to my brain. But I think of my could you come from? Hello. Yes, sir. Mention, we am go straight in battle brand. Hello. And then meet you, Yanko. I have one. Hello. Yee. Wofa Lumba. Yee. Hurry. Hurry. Didn't they? Yeah, I'm fashion that you the contract. My father to my problem once a mobility and say, we shall so. But I suppose I'm ready. No, who you, Papa? Tida, and you may say, I'm your so club with Poco Besu. Oh, because our hostel, because on the meeting, also said, Many people are more. I'm a man, get to bedding, not get you. Oh, I know. Now, what is that?
Brother, who to a head in Yan and him to say, I was a man, be a man who to bed here. I'll get you. I can't maybe Pamela myself for sweet, a friend of Siena. Jack, if you are more than was in be a union club because I get it. I mean, my man, oh, now I had a friend, baby, where did you have between the air? That's mommy, Betty, woman, I could put your Martin and get you. I send you now, boy, no, than as I'm one to him. Hello. And you be a Mayan as a man. Hello, young Kunko and Bajawana was well. Oh, what was if you're Mamma too? Hello. 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 Yes, madam. Good evening, madam. Menti on young boy. Say it. Hello. Uh-huh. Oh. And you force it and oh. Yamin Town, hello. Hello. Yes, madam. Hello. Hello. Le parto le mamma la papa. Oh. Mamma la papa, si sta kai media. Se non ko work as you fina. Ya cha bugu pata so ni de wi. Ya se e japo. Ya bugu pata no ashi ni na. Oh, and so now the man to e and I'm the Kuruba. If you let the market of the laugh, one kata. Now, they go fear me here. Oh, your dog body, I see. Oh, and I what your moon come on and try to talk me the water. That's you. That's it. Hello. Good evening. But you'll be able because we are going to come as teachers, but wow. And come from my father at the beginning. Okay. It's now when my family link to farm out the beginning of the plan is actually. And put on kind of woman. I am in Brenna. Because we have one committee, you only got the own kind of flow to one funny graduation. Radin Shao, not on your case, your last call. Has been put on hold. Please wait. I'm able to do hold. Your call has been put on hold. Hello. 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 Hello, madam. Young fancy na. Yen so ye di akira said your woman so I busy na be say ye no ade bi and so ye wodumade bebre entu wo fie na such situation happen or life ya yes every trade am po so onjekire wo re na obi wo kura so upon your firm ni asela abrabo ni nyam fa yo oda so wiso wo akura so because na no me ko akura so me hu me classmate bi na omo school no mu nima de pa enam ko me hu te bia abeduro na me nim omo so asebita frache amfa mo na me ko hu no omo afa mo ese ayensem bebre abrabo nyame na hyehye kyekere hu wura nya sa na awurade beye no kreti ani die ma wan hwa ye yomra na owu abefawo enu bi na aye ma me no bebre ti mesra awofo no ye gyanom a mo hwe ye na ne ma nyanko yi amu okuru ketuam ni se nye ye mpo a watima wo mamudu emanso mamiensa no ba ko bi beye ya behwew edi so dwene ma dwendwen ni nkunya so mo nye ye na wokọ kreti ani die ma ho to bia no yire no ngope bi ntramfa mo ho adwene nso kakra na wunya nkwa o ma no betima baba behwew daache mesiko jobu ati wudu me na mtoso na me na otom bedini me de ono de ni tianye ba me ni akosia de mfo ati ase me said dance ebo nkora du ni de one day obesere dichichiro hu re na niema ebefa ade amo abrabo
ye ko akoye nim ye kokko muta so je dia ba ye ba pe odi for samora bedru ne ye na twetwe nkomo na afi akokko ye nim ye nkomo na sisi Poku na obi ayenko babie na oto de nse suma no to se de yenko babie aha na kasa che wadanfo no enensin ommo no homodi se mpo wo mpem na se wan pedra obako baba no ne dansi wona nipa ni nana mayenko na menko penko huni ene ni bina bi manu anom so obe se wo ko die nko huni ne enibuna ebra dolek heba mister ewo ho diamond scientific heba fo e dia ba eye mama dro papa adwuma say yes simo adwuma ena sa bo nkomo ho ban ebusu immune system we die ko pebi to ba bia tonto adwo pia na nyana ana ko dominance tomase me boase kwantempo no so oni abot kale ena die no hwe ne tina sese ubedi ho dance we die nana me dance me turu ho da ago na adiachi muda so da adiachi afeni asori o ene wa man we die me dance what solve the problem na me papa we dey me nanko Dolek Heba Mister eye memedru obi onya finse du wato nka ho obi atwa frɛ 0246727677 and 0200844040 FD ajeje den krato yatum emi anfo na me tese wo ba no se wo kɔ Canada woko school na yesi agya pia ba no nso okɔ nanso ɔno die ɔkɔyɛ adwuma me say amanfo kɔ no enya guru Jaya no one do wo kosa no. Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Bese otukwa kwa ma no die. Wode obekɔ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Let's say you visit and I told so go Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany nima wode obekɔ. Say ya juma so wode obekɔ Dubai, Qatar and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRA, and GMAT, they will assist you to write. Asafo Lumba roundabout wa Enkran, Kanachi First Light, Tema Community 18, Lashibi Goy Filling Station, Suyani Silver House, Ewo High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices. Our Mabebre so telephone 05555550067 and 0249 000448. Diabetes yarinti eyama nipa biya so behu the sugar level ni senti Codex Health Care Limited akofafidie nwanwaso bi ediaba ani dindi code free and afid code free plus glucometer selfidie ebemu wanhu sugar level everyday calibrator wo a ema utumi se eye adwuma ananso se enye adwuma strips na afidie yusu no ehu nya din osan se awo adwama so efie dumiensa eni atire selfidie nwanwaso ni sunya din kra ehia so wa ko school anawun ko school obiya betumi eyesu esenso a Codex Health Care Limited ebesiesi am so penedu wetua from true phone 0303 932883 announce say adefu efidentin times www.codexgh.co Codex Health Care Limited, improving the health of the nation. Sankratwe FD. Okay, yako akoya nimu ana yako. Wofa munya transisa na Asem Mpe Nipa panyin nsoso ewa hana producers boy akiri domo a na jese yako akoya nimu ne yako na asem na dapono so no airtime. Asem we na ya ma mpempi Mother's Day yes special na Father's Day nipa nche dem mu no ene sa nkomo no bi apie ene ye be hwa ade kuru ntia Father's Day function chair Mother's Day eno nkomo na be top no so achese ano edrenani enyan pa ekwaku ma me mpate wayi na so gini ahaban mu no ashi na so gini ho bra wanim ne yeni nkomo e na wajiji adem dodo bra wanim okay kafra wura ho na bra wanim kakra bi wai aha bibia boko de ade na etete wa osusu se Sompa Asem Mpe Nipa betima boa bacho de etete ni na ne se mene abranti bi fe na kosi bedu awon kra mienu me sanso ni na nyinsan wose mofra na nya ne dia nyinsan so hye me yam so nya ne dia so ya won hwe nkra no oni na ne na me so sanso kra ko fa oba so oba no mbebo me oba ne mbebo mdua ma oba na ba mfie ede ne nsa kra be wo mani e wo me ma me mantemu me ni ma me ho no
eno nti na me so me de aba ha nti se mo mpo ame wa woni na wo mamu sai mienu pa chai ana o se nkura mienu ni bia anya ne dia ase nkura ni mienu bia ne nya ne dia o se ya friend say akwasi badu asema wo ka akwasi badu betimaka pa chai nya ntro na atwa to badu so mi ntwa ntro no so badu ni hanti na o tia se sia betimaka ne a wo kan metimi aka de meka no wujidi so se badi na da wo so bu atopa we nyina onu na da me so bu atopa no so ana ne subantie wona menyima wosinya ne dia wasesa ne ne ma adwane agame mene ne mpani first one mene ne nyem abena pani no mene na wo abena fo mienu ba mene ne nyem first one menyem 4 months no wasesa ne ma adwane jame no ko shema be ka 3 days amma wo ene wo baaye badu ene wo baaye no wo fa me ko che me bi o tse no te mamponten ko wi ahaya na menim metimi ne na ma we ba kire me abena wo kunu tie na me ko ne wani ho me ko na nti da nya hwe me fa ho mambo mu amenya nya madwuma hwe me ho me na me ya adwuma na me de hwe me wo ko pesa me wo ye ko pesa me de wo ye me wo ye wo di se no bai me wo ye no sa wonyem 4 months no free won jan menyem 4 months no be ka 3 days no ene wo baaye no be fam ko be bi otie okay me bawo nkomo ha nya krema me wo so wonyem 4 months no ja ho ko e menyem 4 months nti e be ka 3 days amu awo no baaye na se be ka 3 days ama ma wo ene wo baaye okay ese 9 months ni 5 months ndi o ja bo wo so o ja bo me so okay 4 months no kwa ko ja bo me so ase eni adi bi na kaka no de hwe me eni kro ja bo me so nti okocho bi otena fe de obeso mu hwe wa okotena bi oteno wa beso ma nhwe me okotena bi obae me odi me kwache me bi oteno okay eni okache me se abena hana me tio na ha mbeta na kwa me fa oba me ni nyinsan ye enti sika me mo akwa hospital no me de mass aba no kwaye abortion enti mini sika bi a me de ma na me si yo mate nya hwe wo be kire ofie ne nkomo osa na odi ye no abrasa am na wonyem sa be na menyem nka jan se blai so de nya hwe odi okoye me ton brown kakra hwe enti me de ayede me de ato me de be ma me se blight de ama me se awo kam ye fa yi me na me de ma na de wo no asem to anya wo ya na wone be ma nyim oja wo aduan obe fa osu nyinsem nya se wa wo mpo awie ena ono koka cho so no obi foforo anyinsen diske ode be he ode hwese nipa no ena ni nyina mu sa do na ntimi ante ya obi anka hwese ma tuzuzu kakra timi de koma ma me de udi atozo se wo na wo se sister nkomo na ede dodo ntwantronto bright so komo na ede dodo mi ntwantronto ni so me ma me di madanse go kunia minim ne se ye ne mai bi atena to twempna kakra o chi so afa mpran fro kra ahyen kakra obeye no na we de wan hwe me ma hwe wo hu me be woto aso a wo se sike ekura ma nyem foforo e de hwe wo no na me de amasa apato asada udi ene odo ba adifo samuel wa ha nkomo ndi azi ye domo sukoyi me ani difo to twenkomo na asem ne ya hye mabufu asem na wo ka sa na tie pa de e ya hye mabufu me ya honho no na we de adia na da wunya be ma wo wiase kura betu ana mo atisa asem no me ntime ho ase etumire bi ya na edin ne ope ya nya ne onya ya mbu se ababa ya asem yo kan ye no kura ne ope ya nya ne onya ya mbu obi na akọwe wan pe na nka wo tie aduane enu mpo wani ma pressure de ba tu tiri so no wo ba yira wiase na ne ada so pam pa eja ho akọ ababa ya wo sa ba kire bi ate asa a kire ya we na oba abai ase we dey for someone be tuma kire ase ade ya ma ne basa so fa ni mpacho mo akọ aba Lumba je oso mpacho bibi aboko de ya meti ase ya do bo ade ase Lumba mo bo adwuma mo be ya mi hira mo pa mo adwuma so mo ye mama asanteman ehu enfaso pa kese pa Mr. Jamra Kwaba, Eja Papa. Pacho bibi aboko. Who are many I don't know why. Anybody Oh, man, we want to get it. I can't get you fan. What could crassy? If you force you. Can you name me Diana? Oh, to say on in Patemon who cross you can see. I call a UBS. Maybe been once I call you be an issue more. All Banin, she will tear and a petrino, one when you be me. And I insured the name 200 and Papuan. It did carry
na de bia nka de ne bakwa kokun no na di kai o yiri die no bi ko pie so no ko frɛ do hu se da na ba azum he nsu asmasi o fa me nyi no fa me ko atwan o nya me nso ada ana mo se na ya dua ni mu yem na uguta diem na kan sam na nka bo hunu wa wie enti wo mu a wo be hunu right mate very well ze amrade na ekoso na wote yesi before some adwuma wo ba no odene be ma enne da bia mo bo adwuma na enne mo bo adwuma okay mo bo adwuma thank you when you say asore no mayi asore na mayi na ade nyam de sie nipa nsa ade wo ho o mo hu a wonyere wo ho asam agya bo no onim bo se nyame ma onu wo hunu se de ehunu no onyere no enti ade a mo ye no ya asore kese pa sebe nyi wo biara kwata so ndem kwana che se wo ya asore na nipa fa sa nyema we pa de asua ade a ya asore no mo ye no ya pa o eniema maka ni nei senka yetuwo kasa nka ese ne kasa se nipa bere se odi so aba enso hwe nkon ye man mu a o papa ebehwe o ma me behwe watete no wure mu abeduru se wo mu kura se de mu kan a odidi enidi yale bebiri dida ni ti so odidi enidi eno nsem be no no a wo tifufo ma no okutem se bi se de no wo mu kan no papa ebusan se ofiri wa o ba na wo ebusan se ofiri na didi no betima didi enti se nka duru bebi na nka ye menya nka nye hia pa nka wo ntam ye wo ntam a wonu level bi be se 50 years no eko 55 no na oba nso anya sika wo nkyire hwe eniem ha adwene wo system ni mu madam fu bi so abrochire ye be operate no no called malaria na koye enso wo se fu abi sini ha buruni se oyefu no nya 90 years a ebe ha no ena wo se Ghana de 90 ye mfanya hwe ampanze mfanya hwe no 90 de o de ye ti se 90 na be ha no ya ja no nyini kura enso buruni se 90 be ha no eduru bre bi a wo be di dia na ensemsem pi ye kwa hwede ye nyina do enkrofo nim se ye nyina ya enipa niema pi na akue mpum ti wo ma be nyina na wo ye de enti wo beti ase na nka sabi enya nsem bi na wo ka wo mfi ankonto no bo kakra na nka wampom nye di nka du ba bi kwa no amia ba bi no aposo be 50 years na nka wo mfi ndi eko wunya be 120 na wajem no wawu na se pa so be nyini hwe wo na udidi ye nidi ma ye adwuma ne wo enti nyame nhyira mo fat nyame nkwan hwe so nko nipa bi amwa na uduru baabi a watimi adidi kakra mo hu za afedie wadidi nte se nye na ko ye eja bedu die ni bia eja bedu ne mpran 42 for 76 years ne mpran 42 for bia ko na hospital as edum se eja ya di na timo me jira me na aso na ni sister so o ja na be se doctor class nyini ko fi mu ngu onte na hunu mpran 4 me jira me na aso no o ja be na be o do me jira me na aso na eja ko fi ne onim hospital da wa pena wa me yana wo ko yan kwa na ka fa abram ba nu wawu se wo mu zo nya na so na ya ka wa to ya fa binye mo wo fa binye se de minu asabe ye betutum ni kan ya ko odi bu sama na ya ko gi ne ma bia bi me ho ato ene ma ye kasa mo ye ene o mrasa mo akasa wakasa na nso betia ye se ho ato master wo betimi de haw etie se adwumadie de wo mu afire nyina obi enu ho anhwesi ne so obi enu ho hawo no so anko ntimi enti e besese na wutie ya odifu Samuel se opese wiase de nyame wu ode ma on de nya no odifu Samuel obetaka se bia nyame se obeku 80 years enti be de odifu Samuel to ne safre ne se wuni nipa ne firi yafuru mu adamfo bibibi obetwa nkwa na so no se fabra empene nyame no ode ma on ene ti ase ma ne nya adwuma enti wo bana ka se nyame se obeku 80 years enti odifu ma ne nya nenta o mfiu na mom se wunua bi wadamfo bi agye ho contract na se opese woto nkwa na so no difu Samuel se fabra ahemfia hemboboa no Ejaba family house ewa hemboboa no hayi na behwe niema ekoso nura na mba ho no endom ye delay eni party nsem na se odifu Samuel hwe mpanyimfo eba ho me wo ya abante na ama ho na ye meya me mbeto ma me mpanyimfo bi ne me papa no bi o manyinyini ya o mu ba na se papa na da wo se da bi o di medro no me ba ye ma me mabɔ no ho ban ada na wuti ho na se bibia be fra wabra bo mu wabra nyame ama ho enimdie na wo wuti mu se kane na mnum nsa na mitim num be se Guinness be nan ene nsa setere ma akora kama no na me da gatam enya wa ya frem efise ye babo aba so apagi watu level bi ama ya beto akatua mu ade abobra o mum ya no o mum pene me obi di ngobo bi kire ma me hu se
odifu Samuel se wa bo nipa wonim se wo mu si dwa bi wo mu di kuro ni ben ha ya me pese me bodini wo se se niam a woton aye topa ye dam etwere krono winum ensanum adwaman enum ne saa niam na yese se woton dwa mu aye to abaifo dwa no wo se obi enu akofa srade se me kota mamba ye yi a 1 year na emisa bi enenam ni madam fu ge bi di nkomo antisi otontoma o epankoro market ya ma menchi an na dwene mu do papa na se ke mu kan asem se ya na o mu ka asem bo awu na ensem ekoso wiase no wo so de ni totofo tim se ye no kre na de ne panyina ya wo ucha na otimi dware wanyini usimi nware ne hu ye fi na wo wanum niema bi na ne hu ye fi wo nware eniema sa na difo Samuel se emane ntran so wo abra bom na de ne se obedo garden e wo baabi na ma nwiare sa na wo kotwa nwia abeje ho sabi yati kuro ngito ma na mo ken wo so bedua aburo wa fikira na nwia ne ba wiwi a ehunu so ma wiwi afi na wo kotwa nwia e de beje ho na wo gide ye ho enti usi su ana dimirika bodifo Samuel ja ma bra boni o ma start ipese me ye wi odifo Samuel ba kire so wo ya abante wazi so wonya mfi ba du nunu kwa duasa adwuma we amwa yen bra ye bre nyina ye talent aya yira no obi timi ka se me ukosua adwuma so ye upemesi na me nua bi ye carpenter on de obedi dia ma obi adi enti kokko ne moda so enye se nya adwuma but wo kra no nya ho ne nam nya no no odi a kire mfie du no wotim enti mesere so difu Samuel se ne se wutie na bra ne pepa o hye bere kwan ne fa so enu nti se wo hwe a maami bi oba ho na oye store e wo adum ne store za kase wo boka wotu difu Samuel kan obeja ba family house ana se maami na obetimi aton bidie na bebo maami na ba nanum na ohwe ana ne tibua ne ni go hwe store so wo ne niema egum na sabi ye nkase bidie nya adwuma but o firi horse level na ba no a emwa nanso wo si bidie ka etwamu no ma na ba yi be dubi wokobe na sa ana wo from so mumro mbe 50 edi be 3 days na sa sese no de sisi ni fie nyina ana odi for Samuel se nka ono wo pa be ya adwene de wonya sika memfa ma na wo fa wonsa pan bra na be bisa ne se memfa sika ne nye den we ye simple edi mi se ne wutie ye woton ne ye nto utukwa ne refisi wo nko abante wonya sika no de wura ba bi na hye eniema bi kwase egbo wo fam gbo ho a ye bo no kwase egbo nipa me wo fa bi kan wo se me ba ko tire wi ase ko tire nya wi de bi enkore pa na bo wonya sika wo ye pa odi wura ha na akam odi wura na akam ya yi wa bi so benya sika ba de wo de be ye de enya de e be me na ye yie eno ye odi fo Samuel adwuma wo kan ka o magin kan u ye mesi o magin ye but si ye hwe ade pa ehuna ye ne ye di kwan ato de da a kira kwankire nketenkete bia mo afa so ma bibia ye de wo ye odi fo Samuel obi ene ho na nu ye okọ Israel ba ye nam so di fo was me come ankra me ko di 2 weeks me ko bonya me mpa ma de me ye ma nipa bi be yi wodwene nipa ho se ka nipa nko ase wono na bra ba obedidi a enko onka me ka chen se me on tana se kora biem sebe nyame ahia na wie nanso wo se nipa twa ho ahia na se nko afa wonhira wo bere obi e paade obesrew enu nti no difu Samuel se wadawroma bibia oye ne wiase bia de fabra oba obekyerew mi ade an ho ye me nwanwa ya banti bia mdi na chi ne koye wode be ma o ma mi tonya do odwum okoto bi wo bi ho odwum ho abende wanka be peno se mempene o se ne ofie bosom se nka akọ asora nkomfa ho sebe ukọ malam bi wankomfa ho nanso ofi ne ono ne bosom na chi koposom foforo to ma onye yie da odi Samuel chena de keto bi de ene pese ye kan nyina ne se ade wo ne so anye wania wo de ne wunhunu obo akọ anye fie o Wofa Lumba obo ho obefa ne no me wa abontene ne kasa bi o kasa kire obi wonyem okohwe obi ema wahwe na sere no ema nyem no obere obo akora nso ame yeye endi sa odifu Samuel sa nyem ne nyina to a wo de mi bi nkoyi abra obekire se maami bi woni ne kasa na kasa yi endi fa we kwato a esra mo nhya no so me de number ne betu dwa se wo koye akwanche no odifu Samuel akwanche ne se wonti bibia se asafre no obo a no ayi ne biara enso de kwanda wamfa nto obeyira enti tie se ukodi hina e odifu Samuel se wo ton ne ma yento e odifu Samuel wo ko wari titiri mu amfitin ya wo hye no aworo mo were akwa wani tete no wi a unwie yo me spirit bi ba ju ring na hye
enti nyina no ya ade bi a odifu Samuel asem fa no bezisi a na me nua mrem na o me kansem bi asisie bi a e kire se so nso ba bedi sa dance number 0246 66 71 17 0246 66 71 17 0504 588 454 0504 588 454 ye twato 0578 40 5519 ejaba family house wodi fu Samuel transe anopa no nsia pepepe no wote wo onu amu transe ekina ko afei no asore no miensa oye adwuma firi duada ekusi memenda hya so se ye nya asore ho ya kwankere nko abra bedi adanse ahemfo ne abamu mpanyifo di bi na so nyame bo nyame nhyira so fu fa akra kan wona afei na so nyame bo pa entrance enfa won se mienu nya hye oda mfemu ema ye nkoton eme ye nsi jale ho ne aka se dabi wani mo nyame abanche bi a na no Saturday no omo de ne ba me hya ahembobo ano ya so abone doctrine course nyina wi adana omo graduating no omo ye adwuma na otofom tim omo se bele na omo ede ne kofi efiri ho atwere si ne so sa 40 almost be 14 years ni just ye nya no kura no akwa akonya adwuma ye obepie me hya ahembobo ano akwankire tofom no ene adana obeduru ho no ye akwankire ne man no em se enu amande o ho no man onya offer letter say adwuma bi afren hospital bi afren se omla e free sadan so bepem nne no enya de watofom bio but yes day one tofom no na enya 3 times e free memenda no e bepem enu amande na onya offer letter no adwuma no esi eti no se wo ho no na yale bi na atọso wo ma bi omude ne free konfa no chiba yo musi yeyi ne so nko fi nko se wada ho no mo be 2 weeks ni wada ho no ma abusuafo na aboka na doctor so munyi ne mla na nua ba ko so wati odi for samonka o de ne ba o mo ma no so beduru menhia ahonum na ansankyereni siye ama nipa na nkutakota ni mu no okono anante koforo ka ekofie eye 3 days yale na da so a ye de hu ma bi ba hono nsunafu se de esia ye ne esia eduabo omuni ba bi omun koda na eduabo no omudi na ko ba bi a omudi ne ba honum last 2 weeks ene oba be di adanse na fu ni nyina ene odu honum no ma hu se onie because last 2 weeks no omudi ne ba de na fu na sia ne de na asiaye no yesi be bien ho mu nkoda na dua but obedu me hya ahembobo ano na akwankire tofom no ene oba no unhu se ono na nafu adoa no so ho eti so yale bi na atoso amane bi na atoso na waje hu ba bia enjia eyekumasi manhia ahembobo ano ejaba family house why mai bia oba wo se obi so ni tukwan na waje ni sika almost 17 billion wakache se baby opebia onfa nko oba menhia ahembobo ano ye kire na kwanche so nko ye okoye na onam kwan so na wo samba no na nipa na afafo afre ne se omra no ma meji ni sika eti se bia wo sika akwa akodi baabi na nipa no se baabi apebia afafa bra menhia ahembobo ano ejaba family house abranche bi ba menhia ahembobo ano to ahwe oba amena wie university oba ne ka che ne se enne onu ye taxi driver ntino enya ne so ba no obi pie menhia ahembobo ano akwanche to form no abusuafo nyina e ka che wo se abranche no nwale oba no so ho eti no ebia na obi epese obu kwasia opese otwa fufuo efe wati kwhye wonumu ebrekumasi menhia ahembobo an be hye odi for Samuel akwanchereja no fa akwanchire ento form no fa ma na woni ofiri ohaw ni amane bie ye de man bi bai oba nani afura be ye nani afura also almost be 5 years ni esi wodi nani say ehu ade no na edene oba ya akwanchire to form no 3 days eno ofira se ohu ade so vanyimi ntwawa no sunsum niama ye adwuma nia me hu nipa bi owi university na ye side ho no na obi anwi university wo ho owi university na ye friend no ma ne letter kodura bam no mo kire na adwuma obeye ti ye friend se wo mra mfa appointment letter mra na baby osuya na ade duru na ebabo se ye mfa no o pesti o de ani dia ka kire ye pesti o na blush na no abua lock ne minim Isayam na nya asemi na mnike we hu nipa obusia hu se wanya ya okọ no o pesti anopa na ni age adwale gina bontin pesti na brush ne ko mu ha no
ebu na akolo kini ye de ne ko hospital ya no pana no man so se me wo fa na wu na wo ba be nya adwuma kese abaye wa abusua num honom na wo ba be gidini Luma asema me kan say said the be obi for some work was say ablabo no ye bo 99 e wo sunsun e ye one penny e bo no honamani so what na se na se wo ye say bibi ni baabi a wani be ba hom so na nia e ye wo de ya no obi adane no ete ye kuma se menhia ahemboboa no e jaba family house or how ni amani se wutuko wutu gold se kokofuo e bia wo ye afuo bi ade bia wo ye bia hu ne se de ekono enya normal no eye kumasi manhia ahebobo ande bia me ka se wo china ne se wo ma manhia onko ba bia ya transfer eda dwada akopem memenda tie eye dwada akopem memenda anopa no nsia ne fa no di for some atenase na wasole no miensa eti ba bia la wo no eye kumasi manhia na asem da aba ne se enkranfo omo kan central region ne takrade ni ade nyina no eye yawada ebe na wotwe odi for Samuel obakra odi for Samuel say de odi atoa mo Accra eye Groenland hotel odoko Groenland hotel eye yawada ebe na wotwe mo Accra central region Cape Coast ne ade ni nyina no munhie odi for Samuel e wo Accra odoko Groenland hotel moso matide wo she odifo na onfa akwankyere anya mitumi wo mu ento wabrabo so no wabrabo no enye se de tie no number sesi a ahye no so se na wade be na ojoba bi share wo Accra odofo hotel na no pa wa trash up to be independent nyina mo ambe wo nyina obi amra na me nipa ntiase se nipa to a entra wo dom ni wiase na okwa number ni 0246 7117 0246 7117 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 19 braba he shebrim na manfo adanse di no so di weye odifo Samuel Jaba family house na abati difo yinka nyamini be yakana asem si ase edi ago chire wanya hawo ana amane ansa no hunu ni difo ya yakana asem ne so mfaso ndi awrade nyankopon onhira onye okese se wutie na watu anamo na nyamenam ne difo so etimabo amane ma akototi edi amaw maame ye ba hobiem ndi o kan sa akire no bra na wonyinsen na akohia ano no na o kan sa aso discan be maame na o de ama no ene gozi sei Mama say, right to say Uniska. Our catch me, Mamma say, Rice na disca way day. Emma may, okay, send me fat, mount, or walk come another dear ye and I'm Mamma so jay. Now walk come no dear day, or ye me, okay, into ye me buy a knob or bar home or bay fee into a buyer. On crown fighting or buy Anna or by far loving. Ma we penny no no be you know we in one wire comparison what they compare we say what's na okay no we in sauce we in man crab no say abna na one na make sister come come be in say bright na ba ho no wa be ya akra ne saa na mams come back to na come ntwe ma that's no aye DNA no na ye ni DNA okay nti no aye ne comparison nam de nti one ma Sara ba oja uska koi. Sada no ba e, o kan so ko ye adwuma ntwe an kanti. Anapa oba oba dey. Oba blemiska. Okay. No ko ye. Nti anapa no oduru hono. Anapa oduru no pe 30 bi e dey. E ma me, na de me dey dey. Na wo me no otima ye da be na wo. Ana na wo kan ko. Na wo me no otima ye. Ma wo. Nya botre. E dey abeka dey mani ni nkomo. Aha yenko. Eno pete bi ma. Boss, yes I need eduma no. Nti ni amo abetena nti ni o kan ni owi an ya wo kan ne awe afrim. Yes nkomo no emoaye. Nti obema 30 no okọ ni baby. Mama 30 no okọ ye. Nti okọ ye no ho no. Nti osori na pa oba no mam 30. Mam oba no mam na mam fe na mam se bright. And 30 ye fen dija.
ene ne mem bua ye den ne toast ko ye to ne say esu ma me so ye bodwa ototo ne adwa ne makoni toast ne mo o say coast kan wo ye provision store nyina aka ho ti ma mo bi so de ba ya na my dem agene blog so mo ka ka o me phone so na dem de mama me makuma akra ni na me dem de mama me ka banku na si wo me di banku no amount me sesa banku ni mo me sesa banku na me die me ka banku si wo no me di na pa awiane anumre me sesa banku ni cost of sika no endru fufuo and endru mo ni stew ti de be so ani banku na ma me support o kakra me ma me de support me say me sika ne ma na o so di jan bi ka me ho since me so me pass me ha me ma bebre enti me so wo de ma me ma tomole blame na me ya menye dey me kan fancy wonom na me ndi ma ade kakra eduru sembe ko 40 days kula no ablanse ewe wo se ane eduru sembe ko 40 days me de ko tu obi anim sembe ko ne kasa mama me fiska ko totale asha akula no e de ko 40 days mama ko wote a woni madansi ni onno na ne kasa ya no sendiska and I'm the them the contract I'll be a panic of footies. And I'm Sabro ma say. Some no mamma say 100 cedus, I say. No, I didn't but this sending mamma coast. Na me the day. Me the contract. Okay. Or 2D, and I want 2D. Patch one me to cranny D. Do you want a 2D? Obian 2D. Is there a floor banner say? Ebano, your friend Marbana. Okay, do the crowd and I the one on a friend. It do something because school now. It do sacrani because school no. Or no ba so to akran di nka Chinese or so be friend how owo nka Chinese say how owo de ye dai ye fan to akran how owo no de be fra akran na sa din so de are you Muslim me Muslim or you Muslim onye Muslim okay or say na a friend say the girlfriend bi o kwase ne pe and on beda na abusia na my girl na ampe no ba ne ma me pe na asem and no me ye dey on beda na abusia to de ne to ne ma me no the girlfriend ma me no the girlfriend ankasa mu girl no your friend Hawa on ode na eto no no owo no so firi he owo no say any papa din so any papa so nti ono say your friend how your friend bright owo okay your friend bright owo okay nti ode na eto ne girl nka chen say me mpene sa adwini so ma me de abufo hia kwani firi school mu honom na tem na koye adwuma wa akra so ne me 14 million ekufo so sa me keep sa scan ye ba de kwatwira kwani din e wo school eyo kunu ni pai okay no ade na nka chen say me mpene so de dia me fene sika ma no wani me ntokwa na me kunu ni ko mo ba mani na me koyi scan 14 million na de am de na ade ya ma no koye enti okoye me so me tuo me nya kwadefo ba me ye adwuma we don't come him and them see and say maybe I mean me ya me to one car me to one blobe me to bibia bi me to say me to telia tomatoes and more bibia pe bia me to ko fe bi diablo bo su ko na pa me to ko fe bi diablo no to di madam say me ye madwuma nti me na de bi ba ye bia no me mane ha me kra me mane ntete ni okay nti me ye dey watch odin sika ko ye no na me ye dey me ankasa mu me di me pa me ye madwuma na me ye dey me tususu loop susu ni bin na me dey akra ni ko to school na me say there bi me sa friend no be sense bright me nye school da kwani ko to school ye friend say also me ankasa mu me pedi am ye dey na me say there bi wo pedi ye dey e be bo na say friend Lisbeth owusu na me see you mate na me ye dey ko twa kwani di so owuo na ye owusu na me ko ya kwani Lisbeth owusu na me ko twa kwani din e wo pram royal na me ankasa mu ko twa bibia na kwani ko school me ne ye dey e wo hon akran fees wa betua bi da aso ma ndi bia bro da buku kura so wonchia mi ankasa mu na mto buku no book mako 5 2 million me to 3 1.2 na ka common 2 de oba school ho no na madam ne say be me ni monyamfo me madam ne kura de da ada se be obeto book na de ama akra no boy yi ka che madam se madam ne fa ne number man oba friend because mom say madam o friend me kunu o say me friend kura won fa buku 3 no na kwani dia ko school na akosisi on be makwan me ba be makwan wan to buku no printing fee na sin ya kula printing fee o se wonchia ade ya mimi bu no sister citizen kura me 1.2 o se mimi bu no 1.2 nti o share school for kura na o bu se school for kura ne say ane mu school fees say mu printing fee say mimi bu no sister citizen no na me dem number ma me stress no na me stress ne friend o se aja me sira me hia wo school man say ntu de bra na ye dey wamba
Neja, when in name, on in none in name. Is a mawumi, and no animal ma. Many now be a son in him. Da berono. I'm many let's one now, and to quite buy and term. Into quite buy and term no. And now, go bar. Don't look for our ban, me back it way, me man calls them Codiska. Me coin. The poor gunana, or peer by no boxer. No, or people no so them money ben for my money. Them done mamma them damn in them bendy. Timban and back and catch me barring. And there's a man, better go for bar. It's better go for bar. Better go for bar. It's better go for bar or see a friend of him, ma. Don't see you, Martin. Mancasa, no for madame for drum, catch madame for say. Annie, a friend is say, Mabna, a friend of friend, hello. Eh, me dem akofo ba fufu. O hima kra o me nche so no hima be kasa. Na ya mi ya, na mse sa. Right. So na woka opon dia odi ma fam nyina me ma blesa. Na say obai be kan do am fa na sem ba wadamfo no frɛ no na ye confirm. Na ye confirm na ye me ya. Ni nyina anya me yo. Ya wa blanty we o to odi ma fam no wo hu. Eya me ya so ewia so wo me. Ye twa asem tan. Na de na no wa ba ko so wan hwɛ no. School fees ni ade kura wontua. Uma kwan ma second ba onwe no. Sa betena ho biem 20. Some dem doing so best sa. Okay. Asem. Ya kokko muta dia ba ya ba sisi anafi. Bra brighton so ha. Yesa na ye dijuma ne. Ya ma ba akofo me kasa no wonko na akoye te se entra na kululu bi ba ba bi. Ye ni momo mte mu bia. And we are not interested in it, say, ye better will be a china and tau be a chimpany, see a seminar dancia, or share who be, obey a dinner come, obey man be dinner dear, Utifina sabita flat, who need to the crap or munkom we, who bit my human baby, a 75 pempa, or Yakoko mutas where the diabasia, try me see my pet. Sciatica originator, sciatica pensata, sciatica commandant. Sciatica researcher now say so we per expert e wo Ghana ha obia wo e de e bata no ho e ne brand ade ba ko ye 21st clinic for brand e ye se wo mo sciatica yare e na sciatica no nitty-gritty emu details de ye enkasa ni mompanu a eni enti me fa wo to ase fa wo siem ekosi wo na se ho adwuma no e ye 21st clinic e na e ye ho adwuma 21st clinic say won internet e wo to ase no a emu ye wo ya na wo na ma no wa chia wo pa wo tsia na se wa chia wo to no wo ye be ma de bankofu susu se wa ye wo to enkofu so se why you to free say what no see say we sit chia no ama ye o say because omo ye omo to no omo koye ba ya can't you say wontimi ntrase for 1 month this ogina o wonnim na obi bu say na no nanche chia ho sa na ka say onye bibia na akofo so ho trase a wo to no ba ko ba chia na ma ko so say ma ko enti say wo ba ma bia na wa chia sa ba ka say are be me wa koye ne to ana na omo say we dey musuo be ma wa koye ne to ada transgender for no kan hu bia na enti no bomodin say wo to asinti na amoachia amoda na yarefo amasese yedidi ato so say wakoye wo tumti na ayesa ne so ye wo to ase no e na ye wo ya wo semu na ye wo ya na wonamoa na ase hu siye no bra 21st clinic ne moa eya yaresabia etisiatika ne de omu de agidi na so ne nko anu masa ade ba ko wo mu se sa wo fa ba bi na agidi say stroke say ye yare diabetes hypertension me se bra clinic ne en shawo eye 21st clinic say enkran ha Tantra Hill runabout and wo say wo free achimota mo and a wo kwa wo furo bepo no wo be say 21st clinic me billboard signboard na ebo e wo nsa bi fa so ana wo free amasaman so na eba wo furo suro ho no a eno so e wo nsa bonkum so etie nyina Tantra Hill runabout eye 21st clinic Sompa Roman Hill Church nechi ho Kaswa New Market Obom Road Kumasi area overseas and na no achi sunyane regional hospital first gate no ene na di hwe nimu ansa na ene achi ade ba ko nso aye nimu pa no eye tachiman GN Bank dandadanu ene omo omo nkranza Children's Park Takwa Woman Stores Takwa de Efie Kuma number 9 taxi station edu obrekum golf ene obose for 21st clinic I was 0540 311 311
050-311-311. 21st Clinic, still, one more a sciatica expert. Afuye na sadru hobi mu enti wo dwedwe fertilizer afiwe ubayusu ana esan se afra se fertilizer wo toye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nso do so e ma boka ene atunda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebiti se atoko ayuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omo so edo legumes ebiti se soya beans, peanuts and beans omo so enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton ya yonyoma e wo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yejina ho ma Ghana and Africa yayo si ya ye ne ala nti abraba ye bo no ye bo ye bra ye sa abraba bekoso atutu ye di amaye efie be ye da firi ye ne ala o abusuem be ye da ye ne ara ibetumi abosesen bi a ye ne ala kokobo kase ya jesanwum ye to a badwem ba bia de ko adwem na aye ne ne amaye ne otuma akoyanim ma me na se fro sei ana ukunu no so yes ma me abna oso ye benada ana amanyina ye benada wo one ni nua ono ane ho kani akwasi badu abeduru fie a ne yete ne se abena kane nsem nyina mete se akwasi wa akire se wonka no koresa ne se nsem ni bi wo ma akwasi ampe se de abena kan no banye sika ku yaje ne kokoa no akwasi wa ha onso be kan de na afa nyina ya wi nsem no ne yahunu se de bisi aye no ede afa akwasi akwaba pacho bla wanim kakra ha pacho bibia boko de bibia boko animre ho kani na de na asema beda ye na em se asem ne ba ye ntimi ntio no kwa ye freo nso ye ne se obeba na nso de kakra wonim ne wo kan nyina de na anim fa ho de wo kan nyina oboa se onim we no me ye de menhwe no oboa before say me no better lockdown ana me hu wo atimatim okay me hu no ana na second lockdown no akofaro sa share second lockdown yeah ana me shia ana me no din komo na me so metia na so wo ma me store kra na wo anim na me so okay fine it me de me okay ana me so besra me ana me se besra me to buy no ye fi o na police I soldiers for no pamo scatter ana ura o ura o no na de chin ye na me so ma me we good uye mehwe wa me nko na mte okay ba na me ne ge bi na wo ba onye serious so why serious on me before that police for ne pam no be ba be wura na wa hu na se ne pedada na me se ne pe okay enti lockdown na police for okay no aya adamfo ba on gas open okay enti oba wa chiri na me guys ma me manage no so ono kra ono nkwa na yede eti okay okay ene me no better iti me no better no do na ewremo for no we say abayo de you ani free no na wa wo ba akokora mpo no wo de hye mema mienu iti ebe ya atwe ho yede na me so ahye wodi kura kofa na yede ye ana me so me perfect iti se bi wo a ni suban ne me de ne gba abira ebe yede ana o pray di ambaso hu no awo ba akodada no awo ba ako okay ana o twa me ntro catch me say oba no ne papa wo mampo se ko ni papa wo atimati okay e ho de se enya me banti no e ho de enya de emfa me me no neti ko na me ko adwuma ti me ko ye adwuma lockdown Friday me ko ye adwuma me master frame me ama me ko ye adwuma akrapa ti me ko ye adwuma na me bae me sa ansa famu de no na me nim sa ensa koro am so abna me timi didi o no so ene ye won sabi wo no ma otimi ye de edidi mi so nim sakro se minim se ye de famu de
to de ma me na ba no anom nsada na ma nom nsada ba particular nsan na anom bida okay your friend Kings din ba ko no wo de ma me ana me nom ya ni 30 minutes na ma koma sha se e de eti okay sister bi wo station na sister mi no friend soft no bomb pay ma me de ko to eti hospital okay no bi sam say wanom bibi so de bi minim nsan ano de ye de no musim omode say omma me da wo me pane okay tim ani no na what me nche na mo so o ma frɛ wa amfa so musum bi na e be fi o so okay fine nti ade chenye no na I say makoma no ekoso na me ma nko wanim kura no on na de ade ne ma o de ma wa onum wiye no wakoma no wani subiri wonum no no we almost net doctor ni say o friend no wada no before so we go hospital say me kunu no aba won che ma mo ade ano say fadidi it means me no nya na wode mo nti me no me ya wudidi na started say wakoma ayo sa me no we no wode mo say no wada it's me friend I say onte on fi me okay nti na ahometinti no na wo pie bi pie say me nya obi mana ide aboa makometi ti me ko ye na me wadanse ni wo stay be duru ho nyina tu de enko bi wati ti me ko beti ma friend nti aya sa na mo dem koto hospital okay wani ti ono to nchen to aso from okay doctor ni ka say omo friend na wanfa to mo ko fi na ye de e ko friend ade chenye no na still makoma na doctor ni say mo manya pressure okay nti na manya pressure to mo kra na mo wonwa so do na eyeduabo ana mafu aye dey ehye na ze nyensa no kra de pressure aba duabo angaza wa achi se ensa no de baye no ana abeyi na pie abeyi sa de no ma okay apie misum se minima de kro ana yekodane ye na yeduabo fa de ho minim ana yekodane ye minim ade kro yekodane ye nti yekodane ye no won say that time ne kru omo dane ye na ntima nchiro sa ade sei no wa ye BBC na course okay omo se ma ye obi bone bai o wan sisu prekope na so misum ni obi abone okay wasi ye na ne hwese bitima ye de so madame like me no neti won say ekru ne wo mi emu ntim na mintimi enye adwuma gidigidi okay afeno wasesa se ma me na mintimi no nye de entra bibi because sise na wo ye de wo da osu ba di aye de nse ye na ye de be sa de o se nipa so say maniska na kwase woni bia ena atem didie atimatim kronim atem didie na se ma mintimi no nye de entra okay ana wo sa me no onyem na hwe ha no okay ti edi ayi no ana aka se menyem na se sa okay do no na wo boy dada ye friend Evans wo boy dada ye friend Evans na Evans no woni na ko maame ho ama me bu afu afoko boy no say woni be ma na tinti twe ho okay let's maame ne kuma ho yeah okay o ye se twe ho no etimi ye se adwuma sem no call from na wo ye se na mtimtim sa na woni Evans ne ye dey e communicate okay ama bufu kra beje phone de hwe fom awo omu fie no animu okay ana payfo omo fie no be part enye hwe ene ntina nam se ntimi na so wonyim okay nam se wonyim dia wo na so ubeyi nam se wo okay manhwe mu kra manini ena oba atem didie di matem ofie osa na fie ofo se da bi de we again is di watem pesika na ye de etu fifia neko ana mdi tu kotana ejis ka o ma mtu kotana ma ponten ti mama wo hu machi biem o so na ko adwuma mu na ko ukogu manim ase na mo kana se anya hwe wo de mama nchiro wa bi am ye de ne wo na me chiro na wo bai to bai na ni be na otwe me nukura na wo ye de wo ye to wo ye no nam so fine wo ma bi wo me fa ne se me ma me prekope because ya rena e bai na ogina machi okay that time na me ye nkremoni me mama me papa na ye Christian ba me mama ase furu nyina ye dey nkramfo Muslim okay nti me bat metim ni nyina no me free nyame okay na mo su nti kura na mama ye dey ija nkramo free okay nti wonyem na me se mama ne papa mama na ye dey aya mama no asomani nti me wo me ba na me de ne beto okay ana ne wo ne ma two guests wo nba ko se wo be ma afa ne to me we su wo ba ye dey fanto wo ya we nti afide ukọ na meka se maame ne se na okay fesa sese baby adu ni die ye de akra no ye de
makuja ne akoto akran di wo ka kire me se wo abusuam mu pentafo ndi onyim ni nyina no na one nnete me ne nete bona ko ma mo no yeah me ne nete okay wo ka kire me se on pentafo di okay wo ka kire me dare se on pentafo di okay ana me se na be fa me no me ye ayi na wo ba na me frɛ nya me etidi eti na wo ka se on pentafo di ama me fancy wo no afrɛ ma me aka kire me se akwa no kra nya de anya me ba ma me so anya de wanka today wo the number be frɛ me o de abufuo frɛ wo ma me yeah say ni akra no nya wo ba very good today wo de abufuo me de abufuo frɛ no say kwasa sembe na akeka no say ade wani nti ya na me say akra no nya de nya wo ba wow man kasa ti 3 days time na say bi asema ga di ka kire me die en Thomasum ti me say de afrɛ me frɛ na boy na pick call no say wo ye jimifo ana ne mpra no wo ntimi wo a ko Dr. Muzi wo no nya de omuwa na ewo esime ami ba timotimi ba ma hu abayo na mko ma no se mabra ma si na mabra ide aka mi hu mabra na boy ne si timi de bufo be bodua se enya me ba na o ma me abọ ho kade a ene be ma ne mra no metwem sika nyina ide ema dua kra me boy be si ne me na nam kra nkasa me na mtwaso ko tsama po timi ja kra ne ye de ema se mi hwa kra ne bi mi hwa kra ne bi no wasa ne be ma na sa akotena sa events na me ne no ko ho no wasa ne be na sa akotena wotafo okay eti me ye na krofo kase ge no won hwa akra ne yi won hwa akra ne nam so kenya hwe me sa ye de aba be ji akra ana ye be da ne dua ye be da ne wanu to se akra ne ya events kra ne o sa mas kama ye de e hwe ntu ni events ne ne ye de eti ampa so am si meeting no so wo de wo be ja no na won be sa ye de atena nam so ni problem nti yatetewo nti me so na me call aduma na mo chama untimi site nti me call weekends na my day aba se me come Monday a Tuesday no so call me frɛ efie mu so ni fie me frɛ asem wotafo edu anwere na wadum fon wo se wo ma me bi wo na sister bi do kana wa fa ma me na damfo na me se ɛdan o di nti na wo na dem a wo sɔle a na wo datafo se wanche no me ko catch up papa se ene me nche no me chene dia na ya dance se me ko aduma ntimi nya tam nye de endite na me dem twaso me no ndeti na me se dia bi se sie no emu aye de ntino nyembo bo iska no ba be wo wonyem second 1 2 ba be wo ntino nyembo bo iska no na me no wote mamponte die so la de betwa o maniska mamponte fo ro kra ni o maniska obegina wa kase iska no nso ade wo pa di dwabu fridge na maniska se obetene remu nyina se nso eni atemudia na me fi no na me se dabi want to know do fi na me se ne ye priska ne be hand down wo atimetim na me woni nye de ma me ne nkura na me mouse ka se je fa hand down wo atimetim ni nyina nye de ye ntina mu timinu mienu na atimetim na ka me hwem trama mponten kura adapatwa ni nua no otimi ko twa ntro na ni nua timi de kunya eburu mi wo atimetim o ma me ne bema mi do nya me o ma me ne papa nim oh se wo yes wo kwa eho no mu free na ne wo fa ba kwa ko gina nchen to ya o metu aye de abebo asema me ka timatim de kunya bo me rough shimasum man fi no na mdan mani akoy oh nti me no nete de bia abayo ntokwa wo ka se onye se ya wuntimi hye me so onye se ya na wo te ame no te no wo na wale me na se me na me ye de me wale wo wutimi ko shaw ma me wota ma opa bia na ba fi ebu abera be no aduano be ko no to ma me store na me bufu na me kasa ne ene obedi watem papa so di watem oh ni nua mu nyina di watem mi ni nua ba ko pe ana be ma ba ko friend Francis wonu kwa na mi hu se wadi matem da ikafoni na obi adi matem mitimi ko fa kra we wotimi power timiti abonte se kronfo enye se omuni mi akomo bom se kronfo kumatimiti tima do enye izo timiti na mto enye izi eduabo obodua na odi unua mo sa dase na ma me se dabi de ekọ no ano odin enye aware empratwe na mo twe na bae de bi enten ba di na so dwenye de emra na wo se company na wo mtimi ye ma do se me free na mi ama ye madwuma kakra wo se wo free mu so adwuma de mate se de wa wo ye de wo fili no nti wo ye adwuma me ma kakra na wo so de kakra so na wo ye adwuma wo koba no no aduane du anu ama no wadi mi ko kana wo se ore na no aduane wo fili nyina nye de gale kura ne nyina ndi apu mimi no aduane ma woni
Unye sika nam say ah nye sika nyam no mie na edi ofia nkra no enya me anam hwe omo enti woni ne kasa demu kasa woni ne ye bi oso mempene nam say ma me won free dem yankwa me dade bebo mo apira asema me kan ye na no call report to police station den me niska me to na ma me send him 20 cedis je bought off no be fa ne ma no na ma me send him 20 cedis nam so me ko yiska je me fifie 3 4 na police for ne be che me man did the whole day no na dem ko to mulu market ade tin ye na me ka che se edi ni se come de me nidi that time na Sompa credit na Sompa ni se edi ni kasa ya na wo se ne me frɛ wo si edi ni no de ye de wo do buy na ansa na obitima ye de ama obi no ofre na de gali yoko gali brand ono kra mani because na do hodi mi di ntimi di a me yem ntimi ni mi ti ba ko bi na boys no mo ses o mo fai ai wo so be kume menyem wo bome me so me form san kan wo so wo bome na de wadansi ni wa so wadansi ni me bai dide no o manyi me na me said dem ti following day no na see de ni so on fa dansi ni nya de emra ti obukwa no kasa kira akra ne se okwa kasa so papa se obeku ma me ti sie di mu akra no se adabi o pese o tete woni ne papa ntemu ana ti Friday no o mansi wo seka Saturday no ye nyi nipa na ka Monday o mo de me kokot na sie di no e de ko panyi wo no o mu yi me ba fie gewe papa fresh ye di ni di na tem se di ntino mo yi ma fi prison wo ade na o mama mandem ti me ba ye na nwumre na ade chi ye na me ye de me nya adwuma na kwa akra iti me kwa akra no me bae no me wa akra na ofre bi na me say mami meet me no ntina bi ba me no wo ye de e wo ma iti tina fi o na me so me ko ye de me ba me so me fa me bag na me ko ha dan foforo na say e dan aka wa yi a 4 months iti eso a me ha bi mu na me say aso e wo ke me mpe fi o me bae so a wo ti fi o na me yi no ma say ne fi o ko meet me no nya de entina ti me yi no ma tugu ye no se ko ai me ka no kra kire o en kra nya o ma o data mo so na wonyem ultimatum na wonyem ti nyinse no wo se no nyinse no ana ma se no de e ye oba na ma se no we ni papa wo wo ji mi fo de mi ti mi no wu mi do nyamo pa ko ye die ni ti wu ma bi twam no se ah yankwasa sam no keka akra ndo mu si se on papa no wo se dabi nya ne ma enkra no papa wo no kro ya we se sa ti ono me ye ma jo se ka me de be ko any station bi a e be me na mpanfo tu mi fo na wa asa de pa cho ye de se bufu am so okay enya hwe se me no neti enya hwe magya bia mana ye de aka still suba no wonsesa timatem utimi timatem na papa fa kunya transfer na aka na to ma abra udwu sase mo wosim body e cham ko busa timatim na wo pa bie tu mo timatim na hwe de gewe woni ne papa mo eye mo timatim timatem etimi ya me ye complain a na makoka cho maame o maame ne se bright dey nya abotre no be kasa ti sana one day me kasa meeting no ntra bi matem die na afiri adoso na me do no mama o se kofi na o sa no ma ye dey me do no ma brɛ o se do me do no ma brɛ o no Friday no se me ma o 80 cedis o se so a okay nkomo ne bi wom to me bi na ubo ayiyem no ankobo ayiyem ana se kwaku asem no ya asem uti abrante ne na bi wom uti obare de bi wom ebre no so aye bre etiaye yem pese be ye sent muma mubu ntom yem na nyame pe kina ye gina so de awie bibia so obi wo bibia ya dance ye kina wo ba ubetimi de aba na ye de akonfirm na da kina no awurade ya nkunya ya mo wabusuafo ni bi omunim obi wo mantem wo nimu a ye timatu sa na mo no na kina no ye gina so aye bibia front we no yenka so obi adibem ne ye ka twem nyanse munya abotre na kina ne yemfa nto aso ne yenkonko yanim Sida Worship Centers of Upanyini. Sida Worship Centers of Upanyini. Papa no ababa beduru. Apostle ababa beduru fiaje se. Soli omune baba be take over na afi yakon akoyanim. Ensem ni bi omo. Ensem ni bi omo pa. Obey na edibem. Be me na edibem. Obey na esisi. Be me na esisi. Da chine be hu na ye de abram. Nti ne mfa nche se mantima mpeke emu na ye soli na Sida Worship Centers of Upanyini.